Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Awareness camping on early marriage camp child labor abathak kuruba basti along sike ke pedopon. Lakhain karphon nilip MSC constituency ke parlo chuki hala kuruba basti along nilip soarlo jingthora songatumpen patir piponsi awareness camping on early marriage camp child labor abathak sike pedopon lo. Bangso mayalong Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee pen sangpi Bulet BP Maipi sangpi Sobina Rongpipi, Speaker, Lapen, Ari Sanghuatum, Nangchitongdun, Lapen, Nilip Soarlo Jingthura Songotumpen, Sangpi Malika, Kropi, Maipi, Miss Priscilla Katharpi, Sangpi, Karong Hangpi, Pudang Rongpipi, VP, Lapen, Samson, Nayokatumpen, Lamthi, Than Pajirmipon, Lapen Keongdung, Rongaradatum, Chitudunsi, Mesenpen, Maipi Chunponlo. Nilipen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Francisque nilitom media bitung ban ke nilitom Karbi Anglong Women Justice Forum lo lepen nilip soro song hoi penalitom han akero pilo pinia bangke ladak chope hala guru bosti LP school lo ladak bangke dak Karbi bangke kom dak bangke adivasi temsi ong lo lepen adivasi tem area lo lepen pini bangso leadership bangke Samson Nayok alang le inut VP Vice President lo ala Peace Accord Implementation Coordination Committee po along lo alang leadership pen sila bangso area bangka Chapang Romo pen bangso program bangka ni dito awareness program na bangka early marriage la pen child labor pinan ke dodap la pen piso ke endap la pen osomar at tumarta ga pen bangka hem ka chibidun pen kisung ke po asabo abang abedaji aphan ko puthak sini ditum ala atok la rong lo jo an mangke ni ditum dambom lo lake ko Karbi aphan ko kali lake kadu ko biara aphan dalo adak thorom jati khei avelo lake asila bangso awareness program ko ko sini to bangke chengkona ko pena bangke lahelo edam tang mar sichik lo tareng ko escape abangke nilitum song do an pen department atum an do an stame school college atum an same hangsi hala bangso ni DC le pen SP pen itu meeting do rablo pen chingwai rablo ada conference hall lo hala so ateng pen nilitum han ka thik ateng pen si pinianian stame nitum ke da pina anaji la dingo nitum lo so program ki cheng bangke pinian bangke long proxy long nerke pan ke plan ani lo la sila bangso awareness do na ko alam the bangke la pelo je itu India long bangke Assam bangke top dam joilo osomar aphai ki thi la pen osomar apai mate apai tum ki thi aphai ki ong pen osomar dum same apai bang thi lot po asobigang ko aso same abnormal po la angke api bangke thi lot po jola son dopik hala so aphai bangke Assam long bang India long bangke Assam ke bangke top dam joilo hala so top dam joi pen apo si Assam long ponon district Assam lo district long po anma ritum ta Karbi Anglong pen Assam long ke do nu mati di la so po si Karbi Anglong long ta Assam long ke itum ta do pok lo na so long bangke apai tum ki thi apai osomar ki thi apai ong la pen osomar abnormal ke ong la hai bang do pik lo tum Karbi Anglong district pen ta Assam long bang do pok lo la so pot si halam bangke ni tum mang so awareness bang thanam nang kok lo la pen ke dam tang same law and order to police tum pen cheng lok ata we pisu pen tum han kidnap ken la ka do be ta ti ni lo hala so kidnap bangke la po bangke chok chelo pola so arona bangke 2016 ma sipat arona bangke selam lo same munit tum pangkrebe posila so aron bangke ang bong lom neb lo la pu bangke chok che posino na bangke notice Punane la data enbom lo asa pen jenglo anganwadi pen jenglo la hai tum pen data enbom sin on bangke notice people pusin ne pon bom lang dang te hla so long itum kidam tang an na bangke kidam tang la ta ipang bangke itum phupi den nai la pen la so long ka cheri don thek nang ji aphan bang sin itum bangke no awareness bangke dam bom lo la pen child labor somar tum aphai ong po ki duk ka ve mane kichu long le tum ya somar chan po lupa thegi government ben bang hem bidun po a hem cheli le det pathilot kidam tang la rong hapi samila son si pholo jula hai akya sa bang la pen hai gotona bang ilitum phophe de nang ji po lamang sin itum bangke rong asar pen cherapsi organization atum pen cherapsi GB SGB atum pen cherapsi itum bang na sa program bangke en bon bom la pen claim bon bom la si Karbi Anglong rat stame la bang so bangke ma thakrang nang ne athenon uwe ki mit ma generation apan bangke itum la bang so awareness bang ake nang sot thenon bangke aprang ke apia photo malam ka che bujai pen se chanju tanona din ke phone ano tila
smartphone do reba porsi so phone am bang long pen si tuma sumar pina ana tum ka porhi phan ning hang he ka he no to war si ki dam do la son si ki thek long asla bang so bastu bang ke rong asa tum chika rong gam bura tum same chila na thek nei chila hon thek nei la pen ching di che than chi mum thek nei po bastu bang si no ni tum chira pet pen si asa program bang ke deng pon bom lo halal New si deng konji la bangke. Nona son konani la tumpa pentame pinia meeting la dum pentame anu ka pek pen cepat cetang pon la. Hala tumnya sini tu mana ke hang do kote hala tum tong tame dam ko. Konan mana ni tu mana ke phadem anang ni tu mana dam bom pula bangke. Ason si ceng kon bom si dam bom ko pini lam so jut ko la bangka lilo la bangke. Jate tum Karbi Anglong si tame la so nong no bangke kapa widaji pansi nili tum pen same bor iji la pen Karbi Anglong rat tame la so lam bangke bor ipon ko. School long pen ceng lo college long pen ceng lo hem along hem thang hem tun men jeng society long ang ton tamil la bangke che than jeng kon kenang sot ni tu ma bangke matha pon lo Raki hormuki chu kipabe ponde jia phanpura diphu along kido Muslim masjid along chirok tokomai kangnipo diphu Muslim atom chipatir pi ponsi wosik ni phai pliarni anti drugs awareness program a jaimek deng ponsi drugs ki chu atom kupi ko son pensi drugs araki hormu pen kachepa helo nangjima puhai hui alam thia pathak chithan chimum pedopon la sonsi la hai araki hormu pen I okopran nangke phalang no ke kemisena hormu kali pura mayalong chithan pon laben non obi kimi ariso I jangatum la hai pen chipahelo serak non lapen ilitum isomara tuma phansi tame kelangdun charidun akenang sotpasi mayalong chithan ponsi labangso anti drugs awareness program ajaimek ingsam jinpen pichun pon news text report Karbi Anglong news আজি 4 জুন তাৰিখে দিনৰ 10 বজাত ডিফু মছজিদ প্ৰাংগণত অসামাজিক কাম কাজ ৰোধৰ উদ্দেশ্যেৰে ডিফু মুছলিম সমাজৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু উক্ত সভাত এখন 40জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হয় যাতে ডিফুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলি থকা অসামাজিক কাম কাজবিলাক ৰোধ কৰাত আমি অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰোঁ তাত প্ৰতিজন সদস্যই তেওঁলোকৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰে যে এই অসামাজিক কাম বা কাজবিলাক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত হ'লেও আমি ৰোধ কৰিবলৈ যত্নপৰ হ'ব লাগে এই দিশত আমি প্ৰশাসনিক দিশৰ পৰা আন্তৰিক সহায় সহযোগিতা আশা কৰিম যাতে আমি আমাৰ উদ্দেশ্যত সফল হ'ব পাৰোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এই সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা নতুন সমিতি গঠন কৰিছে নেকি আজি এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে এই সমিতিত সৰ্বমুঠ 40জন সদস্য আছে আৰু তাৰে ভিতৰত 23জনক লৈ এখন একশ্যন কমিটি গঠন কৰা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ট্ৰেজাৰাৰ আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক আদি আজি নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাম কাজবিলাক সুচাৰুৰূপে চলাই লৈ যাব বুলি আমি অতি আশাবাদী সমিতিখন কি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে ইছলামিক সমাজ সংস্কাৰক সমিতি ধন্যবাদ Banghini Adivasi Chainong Kachong Hupen Kachingnang Chukihela Police Station ke paro Chukihela Adivasi Urang aro omikar Karlitang Pitua Urang Asopo Teteng Urang Ataningkan Phokep Lapen Karlitang Buthuram Urang Asopo Ramjit Urang Urang Bostia Sor Pusi Pangthekpon Adivasi arong ajibi pen nakethanun ke achainong hempu weksi achainong chithekdamrong lokomat chiwandatlo lapen kangkhua tuma phanki arona tengpen insai ponwek nang jipu pen thana thondam koklo lapen non ke ksp po arona tengpen insai wek nang po kidam tangta ijon inghu et chothat etlo non ke aphong ke onglo potsi thana pen arona tengpen insai nang pu pusi adivasi ajibi pen nang pachini do lapen chainong hempu wekta ni ke chainong ke chelong lo sitame latum ke kanghua phong do lo potsi lason claim thu bompo pot lolong le lo pusi nang pachini do lapen chukiala o si penta ni tumalong nang le tang ro pot ni tum arona tengpen kes pe bon pon po pusi nang pachini do nilipen philip tiso Karbi Anglong news
আর গুরুচুরত না আপোনাৰ গাঁৱত নাম কি আছে ওৰাং বস্তি ওৰাং বস্তি অঁ এইটো চুৰ কৰা ল'ৰা ক'ৰ হয় সেইটো ওৰাং বস্তিৰে হয় আপোনাৰ বস্তি নহয় অঁ এতিয়াতো চুৰ কৰা ল'ৰাক আপুনি কি ক'ব কি ক'ব মানে এইটো চোৰকটো এনেকৈ মাপ নহ'ব আৰু চোৰটো চোৰে হ'ব আৰু আগতো সিহঁতি এটা গৰু কাটি খাই দিলে আৰু এতিয়াও মানে এটা গৰু ধৰা পৰিলে আৰু আগতো চাগে কৰিছে সেইটো বহুত গৰু হেৰাই আছে তো সেইটো কাৰণে আমি মানে থানাত খবৰ কৰি পিনি আৰু আমি চমজাই দিছোঁ গৰু চুৰ কৰা ল'ৰাৰ নামটো কি আছে টেটেং আছে আৰু ৰাম দুজন অঁ দুজনো আপোনাৰ গাঁৱত মানুহেই হয় একজনটো আমাৰ গাঁৱৰ নহয় মানে এতিয়ালৈকেতো এইটো হেৰি হোৱা নাই তো আমি দুজনকে পাইছোঁ দুজনক দি দিছোঁ কেইজন আছে এনেই 3জন বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ধৰিব পৰা নাই দুজনে আমি ধৰা পৰিছে দুজনক মানে চমজাই দিছোঁ গৰুটো ক'ৰ পৰা চুৰ কৰি নিছে গৰুটো আমাৰ এইটো চতিয়ানা কেনেকৈ ধৰা পৰিছে মানে সিহঁতি ৰাতি লৈ আনিছে নেকি গৰুটো এনেকুৱা কৈছে আৰু ৰাতি লৈ আনিছে বোলে তাৰ পৰা কালি ৰাতি অঁ এতিয়া এইটো তেনেকৈ গৰুটোতো নাই নহয় যেতিয়া ক'ৰ পৰা পালি কি কি কথা এনেকৈ সুধোতে সোধ-পোছ কৰোঁতে আৰু এইটো কথাটো ওলাই পৰিছে মানে তাহাঁতৰ ঘৰততো তেনেকৈ গৰু নাই আমি সদায় চাই থাকোঁ তেতিয়া সুধিছোঁ আৰু গৰুটো ক'ত পালে এতিয়াতো থানা চমজাই দিলে এইটো কেছ দি দিব অঁ গৰু মালিকবিলাক কেছ দি দিম কৈছে অঁ আপোনাৰ নাম জনাব নেকি মোৰ নাম হ'ব নোৱাৰা Wo signify ke thom ada por bhainer ke ba por malompen Manipur police lapen Assam rifle ang bong kaching ki kaching wai kachi tonte dara jok hin lam ki kachi pho ke pachini pothua tengke Manipur along rialong monsam ke pedoji aphan pura ke damtang India Home Minister Amit Shah ke pachini pona tengke khaladak police border security mati BSF lapen Assam rifle kachira pra pechi aphan chiparai ponlo Bonta koson penoni Assam rifle atuma bangki hem konglong mati bulletproof gari ke khangche ke pedamlong le dera jok Manipur police lapen Assam rifle ang bong lamki chiphutu nang koklo Bonta la posona pora hud inut akethia bang pang samdon detsi pajut koklo pusi pachini pon News Text Report Karbi Anglong News Men tomon charting ke bang ajok penang anhemrit kana hongdun. Lakhain kor plidio pani constituency angkang Inglong chedon PS longki tiso arong lapen chondro taro arong wo signify ke thom arni men tomon charting ke bang ajok longki tiso arong hum pho lapen chondro taro arong hum thom anahem ruponlu anparta bangso hem kiru along hem ar lokedo ahor musitami na hokponlu lason si ke chokijun lapen peri anparta osumar loke charli kitab bohi penchenglo penang anason kana hokpondulu lasi longki tiso arong asar bikrom tiso lapen chondro taro atum Karbi Anglong Autonomous Council ke jake the ki dinga tum lapen local MEC servant telenga aphan prabjin pen kisung ke phowa tum aphan ke rap ke pajerji aphan choniri pedopon ti lapson na kahunu thege pot nilimen ke chondrotaro nilirong pa chondrotaro rong lo si nili tuwi pentame nili mikartom long nili chi humri thekthelang si non la chi ningi the media korte tung bang si aku nili alang tolong si nili chi humri dun lo nili mikar lo lapson lo nili mikar mate nili rong along atumi 12 baje apor tomon ke the pena jok nili mikar to don thom hem kaheno ahiring tang pik asan si nili theklong lo lasi labang so hem kaheno long kiru balong kaheno do pik lo sok sang ta nohok pilap lo lapen alang tum jitu bo kepang reng lason hemalu kepati lah ya bon ta nohok lap lo pen parta alang tum sok sang chibirti pot alang tum duk pik alang tum chonam chot asang konter si hinia sang ta hijik pi lap lo lasi alang tum kido thak bang sung pik lo lasi nilihin nilirong sarpen ladak Karbi Anglong Autonomous State Autonomous Council kachari CM Dr. Turam rong hang apan prabjin pen kahumri phansi nili chuning rilo pen anparta ladak non bortoman ilit dak deo pani anam lang pi IMC tame nang kahumri ang thek non pura theklong lang lasi prabjin pen nang kahumri phan nili na nai tom phan chuning rilo tangte bangso tomon the pi ke bang long la hem kirup lap long komane la person areng ahu ke so hiring tangrak la so la person ke phodoloma
labang so ahem kiru bolong areng hukisu ta dolo usumar tum pini mane phana phu klo oi pemane phana akeng klo wak lapson bang du ulo lasi labang so dowai biji ki chnai manta lang tum tangka be lasi la hei tame pathak kirai phansi chune wilo tangte nang lirong don ko an don di ha lirong kado we don ko rapho andu si prabjin pen kirawi phansi nilhin pen chune wilo